sing nikmat sa lago-lago. Dahil na to Rabbul Alamin. Amo na yung nikmat pag-aagama. Waktu ini lautan, hari ini kita palugay, tukbal tayong gurumulya ko kalasan. At suko sin waktu ini. Bayron na kayong kita Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman. Fal yatafaddal siyadatuhu masbura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kami mga kamauma asansing kamu. Umatud na isab kami ganap pangadjian maun pahadarat sing kamu. Amin masih kita niwa pangadjian bunga sin pag-iman. Aula-aula na tumuda bunga sin pag-iman. Di kita niyo pabutasun sin Allahu Ta'ala. Dahing mga yammalan sin bariman usug ibang bariman babae. Sabab sila yadto ing kalasahan iban kanungnungan sin Allahu Ta'ala.
Kalugay, biubos kanila sinallahu ta'ala in nikmat kabuhi. Aula na anugharaan sila sinallahu ta'ala tutong basan hadlaw kana. Mga kakasi sinallahu ta'ala, amin sa barang abutan sinsuara ini, in ayat pengajian nato, ayat ha suratul A'raf, ayat hikakauhaan tagsiyam, pa ayat hikakatluan. Di ayat ini piabaitaan kita niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala, sin manusia mabahagi paruang kabahagi. Inang kabahagi amanu billah. Nagparat saya sila pa Allah Ta'ala. Wala sila limugat. Wala sila nagsubahat. Nagmalila, inatay nila, insuara nila, impito ang takbaran nila, pakabayaan sinallahu ta'ala. Ada punin tumpukan ni karwa, imubajil sila pa Allah ta'ala. Siulang nila, ibantay kuran nila, kabayaan sintuhan nila. Nagpalasa sila, hakuntara nila, habanta nila. Dahil nga sabiad to, mga anak po, dungugunta niyo impalman sinallahu ta'ala ayat ini. Ba't awon pamaugbukan na to? Amin pamaugbog kugdan. Sabab, wala nalilinguging gumibya silingog si masana to ini. Wala timataw di mano siya babaw sing gumibya si masana to ini. Wala kaya paghiluhala aning gumibya sim paghiluhala amasa na to ini. Wala kaya ririhilan sintuhan nikmat sa laggo-laggo in ummat na kauna yaririhila ummat ini. Mga anak po, palman sinallahu subhanahu wa ta'ala, Qul amara rabbi bil qist. Baitaan kanila, iwan pamungan kanila ya Muhammad. Hinda siyo sila yan. Liha ula'il musyrikin wal kafirin. Pamungan kanila, pamanga sila timubagil. Nagsakuto pa Allah Ta'ala. Di makadasara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ininibaita mo kanila. Amara Rabbi bil qist. Naraaka kung sinallahu subhanahu wa ta'ala maghatud, magbaita kaniw sing kaadilan. Sababing kaadilan sababul palahi war rahmah. Ing kaadilan karunahan cintao hantara na iban sintuhan niya. Iban karunahan niya hantara niya iban simpagkay niya. Iban karunahan niya hantara niya isa-isa niya. Amwad tu muna-muna ni pabaita sinallahu ta'ala. Ang mga sila manusia
nagdaruha ka, nanay kuriring ang kabayaan sintuhan. In pabayta sin Allah Ta'ala, amara Rabbi bil qist. Naraak ako sin Allah Ta'ala, magbayta kanyo immarayaw agaran amuna ing kasabunnalan iwan kahatulan. Amo yan imbaugbog simbar iman usug iwan bar iman babae. Naunang kaadilan pagyanon yan. Ing kaadilan na bahagi nagduwa. Al-adlul khas wal-adlul am. Kaadilan hantara sinta uiwan sintuhan. At tinumbol ang buok. Tinumbol diwa. Kaadilan hantara sinta u patao. Ada pun ing kaadilan sin manusia tujuh patuhan niya. Al-adlu ma'allah. La yusyrik ma'ahu fi ta'atihi fi ibadati. Tuway siya rin magsakuto patuhan. Kapag taat niya, iwan pag-ibadat niya. Uno'y niganti niya. At ta'atu lillah. Magtaat sadya siya. Makada kabayaan sintuhan. Asyukru lillah. Iwan magsukur sadya siya patuhan. Wajikru lillah. Iwan manumtum sadya siya patuhan. Amo yan ang kaadilan. Hantara tanyo iwan sintuhan tanyo. Imbar iman amo yad tiniyamalan nila. Di sila mag-amal, simbayta sintao, simbayta simpikilan nila. Sarawa iniyamalan nila. Qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yato ini kaisa, ini karwa. Al-adlu fil i'tiqad. Fala ya'taqidu ghayra al-haqqi was-sidq. Hatul sila hapagitikad. Mawuntul sila hapangikat. Wala sila nag-itikad bang bukunda makada kabayaan sintuhan. Imbihad turagbus kaadilan haantara sinipun iwan tagipun. Ini katu kaadilan haantara sintuhan iwan sinipun niya. Al-adlu fil a'mal. Hatul sila, iwan adil sila, hahinang kabayaan sinallahu ta'ala kanila, wukun sa putihon. Amuyad tini pabayta sinallahu ta'ala, pakatan manusia, amuyad timbaugbog simbar iman. Ing kaadilan ni karwa, al-adlul ammah. Kaadilan sa flag. Unang kaadilan sa flag yan. Number 1. Al-adlu bainan nas. Kaadilan hantara na tumagkahi. Bangway kaadilan hantara sin magkahi. Nakalingukan na. Bang kalingukan na misanin awon way na. Misanin mataod tiyo-tiyo na.
Mayta, maig na yung barakat. Mayta, tumaod na yung pagigil, tumaod na yung pagjangki, kumaod na yung pagtakabur. Biya sinji matuha masa natuin. Panghati sintawin sunog, kayo sadya. Apabilain tauway na kaadilan, di na makadhaatulan sing kabayaan sintuhan, sunog. Impagigil sunog, impagyangki sunog. Impagigil, ibang pagyangki, diunit mo yung kabungi mo, pakabayaan sin syaitan. Piyagdihil mo yung akal mo, piyagdihil mo yung baran mo, inanak apo mo, inhalambay mo, pakabayaan sin syaitan. Al-adlu bainan nas bi'ita'i kulla ji haqqin haqqa wa ma yastahiqu. In kahatulanhan tara tanu magkahi hirihil sing ing kapatut patag kapatut. Amot tuing kabayaan sin Allah Ta'ala. Unayan ing kapatut patag dapo sing kapatut. Na wala man dihil ing kapatut patag dapo sing kapatut. Aturan yun na yung kahalan na to. Sunog, misan wala na sunog. Yadto mga anak apo. Na, inakarwa kaadilan. Kaadilanan tara si manusia pamanusia. Kaadilan hantara sin maasiwan anak. Suway hatul in maas paanak niya, suway hatul in anak pamaas niya, vice versa. Karena in Yahudi van Nasara biya manuk. Uman sadya bang iklog, uman sadya bang siwi-siwi pa. Paglago di na mag-ingati in ama iwan sin anak. Haaraman na to, apang Hindu sintuhan taniyo. Amin niyam malan simbar iman. Papagtagi punong patuhaning katan manusia. Ubos man sila magtag-ipon patuhan. Papag marayawon sila, paina nila, iwan ama nila. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Hisin nagbayta yan Tuhan. Hisin piyabaytaan tao. Hisiw rin na maugbog amo rin bariman usugi rin bariman babay. Mahatul sila mag-anak, mahatul sila magmaas, mahatul magad hakabayaan sintuhan. Amo yan yung kakunahan na to, amasa na to ini. Piya taod sintuhan in nikmat, ang pakita niyo makaibadat marayaw. Akaliyang panalimam malit na pamasjid. Mainkan aun sa sakatanding hataas, aun sa sakatanding hababa. Mainkan malingkating badyo, malingkating taumpa, malingkating saruk, malingkating bag. Ini katu kaadilan. Al-adlu bainal aulad. Suway adil im ama paanak, in ina paanak. Maita sa bunga sin jantung sin ama iwan ina inanak niya. In Yahudi wan Nasara, balikan na to biya manu. In kita niyo buhi iwan patay, malayo iwan masuok. Di mabutas, in atay, iwan atay. Di mabutas in suara iwan suara.
Fala yufaddilu ahadun ala ahad. Di man jari papagbiddaon sin ina iwan ama inanak nila. Subay, sali-sali. I'dilu bayna auladikum. Agad kamu, mga kamu ina iwan ama, sinatulan kabayaan cintuhan. Tungod pa bunga sinjantong ni. Papagbarakatun sin Allahu Ta'ala, ina iwan ama, adil, hatul mag-anak. Papagbarakatun sin Allahu Ta'ala, in kabuhi iwan kamatay, anak, hatul magmaas. Bariman dahil kimugdan sa wala sila imibog sindunya ini. Ingkay bukan nila riya dunya magtanum anihun di iwan magtanum anihun adlaw ka na. Ini katu kaadilan. Al-adlu fil kaun. Suway adilin tao magkabtangan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Mga kamu beriman usug, mga kamu beriman babae, pagkabtang sadya kamu sing kabtangan kakuyaran sintuhan. Apabila ni uliapal iwan kiabtanging kabtangan kakuyaran sintuhan, mabarakatin naglapal, iwan makadawhat karayawan kapaiddahanin na karungo. Uno pa yan timbiyata sino? Iyakum wal kajib. Ay sadya kamu magputing. Sabab hibay ta sin syaitan yung pagputing marayaw. Alaykum bisidq. Subay ingkatan kabtangan niyo bunal, banging kabtangan bunal hatul wailing. Sababul rahmah wa sababul maghfirah. Mahinang sabab sin rahmat sin Tuhan, mahinang sabab sin hikapag ulong iulungihan tara sin tao iwan tao in kasabunalan iwan kahatulan. O mga anak ka po. Ini kaupat, kaadilanhan tara sin tao iwan tao. Ala adlu pila amal. Suway kau hatulahinang. Hatul kau hinang halombay. Adil kau hinang mo hatabu. Hapag-usahan mo hakatantan pakaradyaan mo. Fala ya'malu syarra. Ay sadya kau himinang simang. Long muri hatabu ini say sakura kuman hindi magpangakal. Naho, ni kang kalasahan sintuhan. Ngalong mutiw-tiw dahin untong. Oo, mataw din untong nila, sa harap sila pakain. Anak ka po, in pagdayarua. Pagdayahan tara sintaw iwan tao, makada kabayaan sintuhan. Iwan pagdayahan tara na to iwan sintuhan. Hadlaw ka na. Ampay pagdaya, biyasin pagdaya, sin Yahudi iwan Nasara. Di kita niyo pasingurun. Sabab wayroon mangi kanila marayaw kata. In kita niyo aum biyay tak marayaw, aum biyay tak mangi. In sila roon na yung taod sinuntong nila hamangi. Doon na yung taod sinuntong nila hapag puting, hapag akal, hapag tipo.
in kita niyo imbar iman di. Fala ya'malu syarra innama ya'malu khaira. Di siya to diminang. Sinmangi tianto niya imangi tunog halawm sin jantung niya. Tianto niya inmangi diunit niya yung kabuhi niya pasaitan. Piyagdihil niya in marayaw pagkabayaan sin syaitan. Ayaw. Banta na to in syaitan. Way kasulutan hantara na to iwan sin syaitan. Misan siyo pa nagpasulot. Inna syaitana lakum adu. Fattakhiduhu aduwa. Palman si mahasut si mahatinggi ini syaitan iblis. Amin di niyo kakitaan kamu yung kikita banta niyo way kasulutan. Pangato kamu marayaw. Problema tuhan di mamakayin tao sinsan datare nga tuhan. Inbar iman hasabab sin kaadilan nila mapakay nila yung sanjata rin Allah subhanahu wa ta'ala. Magkaunahan na kita niyo mga anak ako. Ayun pagbisintaw yung sanjatahin ng sintao. Magkaunahan kita niyo sanjata kabayaan sintuhan. Ang parunhaning kaadilan. Nah, inna sabbut taniw yadto. Amo adto ini pabayta sin Allah Ta'ala. Amanga sila putingan patuhan. Amanga sila takabbur patuhan. Amanga sila halipulo pa Allah Ta'ala. Qul amara rabbi bil qist. Naraak ako sin Allah Ta'ala. Magbayta manusia. Sin kasabunnalan ibang kaadilan. Kuno paindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Naraak sila papag ibadatun sin ibadat. Dum iban sinadlaw. Impuntukan niya sambahayan. Paharapan niyo, patudjuhan niyo, inatay niyo, mustakbil al-kiblah. Harap pa Ka'batullah. Hakatan sambahayang. Sambahayang fardu, aula-aula, iban sambahayang sunnah. Amod pindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'atan lillah, pagtaat niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, impagtaat niyo pa Allah ta'ala, kahatulan, iwan kasanyangan hakabuhi dahon mangarap paadlaw ka na kana. Saan niyo yan mga anak po? Masjid na to, amasa na to ini, biya mga lingkat uno. Sa dangalin taw halawm sambahayang. Dangalin tao magsambahayang halawm. Sa intabo, wala pa ukab, naglalain ng tao. Di magkalit. Masjid. Malitin tao. Sinyaw doon yung pagbubutangan sin kaadilan sin atay, kaadilan sin suara, kaadilan sin pito ang gautabaran. Pusun. Kuta sin Allah Ta'ala masjid. Tuway kita niyo tatta palawm sin kuta. Sabab mataod sundalo. Sin syaitan. Ayaw na to hirihili natay na to. Ayaw na to hirihili jantong na to pasaitan. Ayaw na to hirihili na wanapso na to. Impangatod na to, impangdungog na to. Pakabayaan sin syaitan.
Bangkiyaring hil, kawaon na to magbalik. Ito mga anak ako. Wad'uhu mukhlisina lahuddin. Iwan parman sin Allah Ta'ala, pag-ihlas kamu tuod magtag-ipon patuhan. Patudyuhan niyo yung pag-ibadat pakabayaan sin Tuhan. Uno-uno na ibadat, akaran niyo inatulan kabayaan sin Tuhan, ayaw sadya kamu maghinang atulan hantara sin kamu iwan sin sila. Kaya paghambuok na kamu sin Allah Ta'ala, hakaadilan kabayaan niya. Tumunay sin pardu mag-agad-agad. Tumunay sin wajib mag-agad-agad. Kaniyo mga anak po. Antad'uhu wahdahu mukhlisina lahuddin. Maghihilas kita niyo pa Allah Ta'ala. Ayaw kita niyo simingo da Yahudi man Nasara. Maghihilasin tao iban tao. Nakawa, wala sila naghihilas patuhan. Mga kakasisin Allah Ta'ala, amod timbiyaita sintuhan panadi. Ipabayta hakatan manusia, insimambagda sin pabayta amura imbar iman usug, iman bar iman babae, in pamung nila sami'na wa ata'na. O Tuhan na mo, diungog na mo na rin kay mo, diungog na mo na rin hanabi na mo, pagtaatan na mo. Naunimbeta sin kafir. Unimbeta si mga musyrikin. Sami'na, diungog na mo. Wa asayna sa magmaksiyat da kami, sulangon na mo da, di da kami makad. Tanyo yan mga tuwan. Nauno pimparman sin Allah Ta'ala. Kama badaakum ta'udun. Ay niyo kalupahi, magbalik kamo pakabayaan sin Tuhan. Bukon kamo magbalik pakabayaan niyo, way nakabayaan niyo walikan niyo. Wayroon dunya niyo, wayroon lupa niyo, wayroon katantan, piya panjari kamo, tumtumun na to, piya panjari kita niyo sin Tuhan. Piya panjari kita niyo ring halupa, magbalik da kita niyo lawong palupa. Dito na sadya, buhion magbalik. Kama badaakum ta'udun. Diyan, panjari kita niyo ring halupa, magbalik kita niyo madtupalupa. Ang panakita niyo buhion, pagbuhi, duwang kasimpa. Harap pamarayaw inamuk, harap pamangi inamuk. Paman sin Allah Ta'ala, parikan hada. Tumpukan, miyakad sing kabayaan sin Tuhan. Wayroon man jari agaran sin tao-tao siya. Ingkatan piya panjari sin Tuhan, miya kada kabayaan sin Tuhan. In lupa, in langit, bat bangin lupa di makada kabayaan sin Tuhan, naglilinog adlaw-adlaw. Bang di maka dinataas sin langit kabayaan sin Tuhan, nagahangin adlaw-adlaw makusog, nagulan adlaw-adlaw makusog. Sa miya makad. Nah, parikan hada. Tumpukan miya kada kabayaan sin Tuhan hasiratal mustaqim. Way discussion. Pagbaita sin Tuhan puti, doon sila puti.
Sabab, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Di man jari diskusunin biyay ta sintuha. Ayan, yung tawli na makaibadat marayaw, maglukat sa jarum adlaw. Ya analay, sinbay ta sintao, ya analay, sinbay impalman sintuhan. Yung pagtag kanila, itumali. Bukon taliunin mo, ingatun ang pakaumakan. Ahoy tumaw-taw yaw, ningan nila hindi tumali. Nah, parikan hada tumpukan miagad simpamandu sabab tianto nila amuyad tinikarayaw sinjasad nila iwan sinyawalihan nila. Wa parikan hakka alaihimud dalalah. Intumpukan hamu. Piyagmulkaan sila Allah subhanahu wa ta'ala. May ta sila piyagmulkaan Allah ta'ala. Di man nagbakay. Hatul sila hakuntara sintuhan. Ittakhadus syayatina awliya. Niyagad sila hakabayaan sin syaitan. Sinin syaitan banta sintuhan nila. Iwan banta nila. Way lumayaw. Way lumuhay hati ko. Bangkaw miya kada marayaw, kakasikaw sintuhan. Bangkaw miya kada mangi. Banta mo na imbaran mo. Siunog mo na imbaran mo. Dihil mo na imbaran mo, ha syaitan. Tayan tuan. Nah. Innahum ittakhaju syayatina awliya. May ta sila yan nabihan? Sabab hinang nila yung syaitan kakasi. Hinang nila yung syaitan bagay. Unim makna niya. Kabayaan nila na mangi. Favorite nila na mangi. Favorite nila na ingkatan sa barang si mangi. Kaastulan nila yung marayaw. Kahukawan nila yung marayaw. Kaya ingatan nila yadto, amod to yung marayaw. Ayan mga anak po. Mindu nila, di na sila makahadsing kabayaan sintuhan. Amo yan, yung makasusama sa nato ini. Bukon yung makasusaway pagkaon. Ay, pagkaon, tumbukon mo na din umbuli at kay mintiula ista, intiula sapi. Nah, uno pa yung sumunod. Wayahsabuna annahum muhtadun. In mga silayad to, inhuna-huna nila, impangannal nila. Sila na to yung mga tao, miya makadamarayaw. Kaayat dugaing, yahsabuna annahum yuhsinuna suna. Nagdarawa sila yung marayaw. Sila yung kubdan. Ang paimbariman di. So, harap nila na sadya mga harap pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namura-murahan mga anak po at tiranan. Magtaayon kita niyo pakabayaan sin Tuhan. Sabab yung pagtaayon na kabayaan sin Tuhan, kaadilan, iwan kahatulan, karunahan na to, hamasa na to ini. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun. Nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik.
وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.